Nigeikaro-ini kiria kirehire hamwe ateti kuma kaunti ya Kiambu na icigo ingĩ cia Mount Kenya, mutongoria wa Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga akiagira kiene mĩario ya ati we ni aranyitwo mbaru ni thirikari. Tumefika Kiambu. Odinga augite we ari na mayoma kuhugura kaunti ciothe cia Mount Kenya ekwendia kioneki kiria thagathagĩire mũingĩ wa guoko atekwihocia he President Kenyatta. Mimi nitaingia peke yangu, nitafanya campaign kwanza peke yangu. Sitaki pana project ya uhuru. Mkiniona mmeona uhuru. Sawa sawa. Lakini mimi ni hakuja pale kama baba. Kuringana na mutaratara uria mbutu ya Raila yambikite kamiti cia mwanya iguthundurwo kuma gikiro kia ward gicigo kia ubunge nginyagia county. Thutha ucio kamiti ici ikaheana riboti ya muthia kuri kanjo ya iguru ya Azimio gutigirira gikabu gia kura gitinatingiara. Ede ona kure ogwo ateti wa kiama kia UDA kira gitongoragio ni munini wa President William Ruto ni ukireirwo ateti kuma gicigo kia Mount Kenya makiuga muoroto wake ni kwagithia president na wira wake gitio. Ori ongi na andu ake matingetigia bururi. Iyo ni tofauti. Matingetigia ke. Na ria turaria bururi mumenye mu biashara uria munene aragia ruthiomi ruru turaria. UDA is the diplomatic side of people who should be in the committee. It's obvious. Yeah? Are we ready to go and fight for our team as Azimio team? Are we ready to support Raila Amolo? Nionyesheni tu kwa mikono tu. Kuri ateti aria marathukiirwo tigiti rungu rwa ciama 26 iria iri ngwatanio-ini ya Azimio kanjo ya Azimio yugite ni ikumateithiriria kibeca ona ifandiko cia kambeini. Hapana ogopa. Ati nikitaja jina Raila sitaweza kupata kura. Usipopata kura Raila atapata kazi. Don't fear. Tutikariganirwo ni kuria tumite tondu tungiriganirwo ni mathina maria turite no twae kumenya ni ati president aroiga no tungiririkana ati bururi uyu ni wakanite mwaki no tuhote kumenya ni ati president aroiga na niki arona. Kiumia giukite nirio ngwatanio ya Azimio ikarekereria manifesto yao ya muthia riri itigaire o thiko 8 mihango ya gwetha munini wa Odinga itiriho yetereirio tariki 16 ritwa rinianwo kuri IBC. Girifotera Kameme TV ritwa riakwa ni Mwaura wa Ndung'u.